Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Deras La ilaha illallah Muhammad. Ya, amal kita berlipat-lipat ganda. Ini Ramadan, bulan taubat, bulan ampuh. Pintu surga terbuka, neraka Allah tutup. Amal berlipat-lipat. Doa mus, jangan sia-sia bu. Ayah, sahabatku, 8 hari lagi. Belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan.